Ini roh basengu melakapor. Kaburom hau kupa badau kun badam sembukuin. Ini roh basengu melakapor. Kaburom hau kupa badau kun badam sembukuin. Ini roh basengu melakapor. Kaburom hau kupa badau kun badam sembukuin.
Kuhenmen kupara hakane kapor kabukar tertam tungin yaduai jajar halakadonun tungin yasengu ya oblay try kan ran ubala tawengi ubala ri la sumaringi barbalaay hangi yakane kamet kabak koit kabakya kaba kam kotam chushu kalong baul ay hangi yakane ka Eucharist bukuj kabalong katlong jong ka jinglong Kristan jongi ba kabalong ru ka jing bam mensem jongi kabala ban petengen ni ka jing im jongi baro cinter ka jing im jongi ublay ulai yangi hadu kata ya ka berthei hadu baul ay tino yalau khun marwei jongu ngiru ngidei ban siothu ba ublay ui hadu kane yangi ngidei ban ay ya jingiro ya ublay om tang daga ktein ba ngishukran henrei lagi kam ba jing duwa jongi ta kamensem kabasnyo read but yaro ya try tungin ya ong lang yaro ya me ke Jisu nyai na me ko try Jisu ko blaish bon ko try Jisu teh kene kapor kabamenta tungin pendem melade bat tungin scam batang Jisu bala ban penbiang wadu bala ban ai kejing don kam jungi ngidwai na kapenta i ana Mary singkli ba idon ni kajing sngoting ba kajing shitom kingkli ngidwai na kapenta i mensem bala kladno jong i Roshan Kharbangar bat i Angela Kharbangar ngidwai na kapenta u Alfius singkli ba unyo no yaka jingko jingkia ngidwai na kapenta i brother Fantine ba idon hak commission thamai sa Mizoram ba nakapenta ka jingko jingkia jungi ngidwai na kapenta i Ana Mary Kharbangar ba dikun kikti kamtam na kapenta ukpa jong kikun ngidwai na kapenta i napenta kaying kasam Emilti Mary Kongsni
Bakin don ni kajing suk haying asam. Bagin lahat na kajing pang jing stom. Idway na kapanta haying kasam jong i Christine ba kisyam barabor kajing haying hasam. Kuhenmen kupara tupan ya kejiran kam jungpi ngau tuai Jesus Christ ubadon bangi menta hakane ke sakramen khotam kuduan ukwa barbor yangi malong kijong u kutuai Jesus tukku kedo yangi baro ki bashi menta hakane ke online adoration but kumba ka gospel menta kesengi ka ong Chipang kajing ngay ni kum ki kun benriu ni barbor ni pet ceta sebelum spa but ngim kwa ban but but ban pej ya kemesem le jong ka trang ayu ni barbor ki briu ni kwa tang ban yo ya kajing su kajing sain klem do wat ya jing su jisa hamesem jong ni kum ki briu ni trang ya ke spa bat ngisnyo tang ke spa hi ke bala ban ai jikmen ingi bat nimtip ba tang jisu marway ubodon ya kata ke bor ka ba ai jikmen yangi iway pa iway omdon meno bala ban ai jikmen yangi lai tang jisu marway ni kum ki khun ban riu barbor ni kliat ya kata ni pet ni wat ya ke spa keba ngimut bahkan lo kebala ban ai yangi ya kata kejing suk bag jing sain Henry ngimtip chalendet kespa kan lamengi cha jing jot lada ngimla ban pendon kami ka hakarukom ke bedai oi kespa kamdei ka jing sniu lada ngi kibriu ngila ban pendon kami ka hakabedai bat borbor kespa kay lam ni kibriu cha jing jot numar kespa ka kren bat ka ong ba omdon blay light tang naka bat bon nangi kibange ya kata bat ngiwat tang kespa klem dawat ya jisu tang kendet nangi badon ya kata ka jing ngai ba ujisu hi marway ula ban ayangi ya kata ka jing suk bat kejing im bam jikut
Iduada mta ikaro Rosario ba nyo ikajing ko jikia kamtam ba idon ikajing pang Down syndrome kelong senam. Ngunduai na kapunta kaying kasam jong I wanda shishawan yang ba kinlight na kijing edging storm. Ngunduai na kapunta ukpa ki rosan bla bat baun kala ka bamud no baun tip ya kaying kasam ki khonti khamtam baun tip briuti blai Unduai na kapunta ki bapang basitom khamtang hakaying kasam jong I pantilin nong rang Ngunduai na kapunta I bantilin nongrang ba inyo ikajingko jingkia. Ngunduai na kapunta u Jonathan Karmujai ba udan ikajingpang jingstom kabajur. Ngunduai na kapunta ikajingko jingkia jong I Magdalene Karkongor. Ngunduai na kapunta kakoi kakia hakaying kasam jong I Vincent Ritham. Ngunduai na kapunta u Xavier Darin u Nazarika Larenza Khonglam Batka Meriaka Khonglam makinla bantobhai hiksam jong ki. Ngunduai na kapunta ka lahun lang Khonglam. Ngunduai na kapunta kaying kasam jong I Denzel Sanpru ba kindon babor jiko jingkia bat na kapunta ki khun jong I ba kidadon hapdang ka exam. Ngunduai na kapunta I Ribus Shooting ba inyo ya ka kamay kaji kababiang. Ngunduai na kapunta kaying kasam jong I Meriaka ba kindon kajing hisuk kasam kajing suk berkajing isutu haying kasam. Ngunduai na kapunta kajing baik kajing silatu ya I Bapi Rakar Kongor. Ngunduai na kapunta I McDonald Khangwet ba idon na kajingpang kansar. Ngunduai na kapunta baro kibapang kibasitom ha kablog di Umsning Parish. Ngunduai na kapunta kajingko jingkia bapura jong I iba pentingan Khongor. Ngunduai na kapunta I Justin Sim ba inyo kajingko jingkia. Ngunduai na kapunta kajingko jingkia haying asam jong I Ibinika Soklet.
Sun Spotlight. Ruai yang jingko jingkia jongi Rose Nong Room. Ni ruai ru nak benta i cheerful thaba ban yono yang jingko jingkia. Ni ruai nak benta ke jing kesem jongi Rose Nong Room ban da barbo da jingko jingkia merbat mesin. Ni ruai nak benta ke jingko jingkia papura ke jing kesem jongi Anna Mary Sinclair. Ni dua nak ta ke jing kesem kot kerbok lang nong sngi pakin don barbor haka jingko jingkia on malai laikin mau ya u haka pang stom. Ni dua nak ta makwet paidon mentah hakpor ke jing stom jing jinjar. Dua rakam ta ke jing kesem jongi bahun lang dekhar pendon barbor ka jingko jingkia. Nagam ta jingko jingkia jongi linda senting. Ni dua kerpang nagam ta jongu jeli juice rentong pendon barbor ka med ke bekot ke bakia. Ni duway nagpunta iba kentiu borlang warlang bendon kemet kepat kebekoy kebekia. Ni duway ru nagpunta kejingkela bemut jongi andis emle badi dising pawa. Ni duway nagpunta kejing kesem jongi jenti singrem pendon barbor haka jingko jingkia merbat mesin. Ni ruai ru nak mentai naka ni ruai dekar pan pas bahaya ke exam jongi. Ya ke exam net jongi. Ni ruai nak mentai il Louis Kasati ba inyo ya ke jingko jingkia. Ba inyo barbor jinja thai bam jikut. Dua orang ta jingsuk jingsang so ke jing kesem jongi Mary majau pat
kun kiti jong i ngiduan kumta kaying kasem jong i Steffi Erika Karkongor Barkindon barbor ka jingko jingkya ngiduai ngamunta i John Peter Pasi banyo barbor ka jingko jingkya bermesen Miduai nakamenta kamsem jong Solomon Karwan yang banyo ka jingka thai bam jikon Miduai namta jingko jingkya jong i Judy Langon Miduai nakamenta iba Herman Marwain banyo ka jingko jingkya med badmensen Miduai namta i Celester Kurkalang banyo ka jingka thai bam jikon Miduai ru namta i Adil Balajin thank you ba in yo barbor jingko jingkya ba inang he nang san ha jing tip brew tip play Miduai namta kaying kasem jong i Jing Salang Kongthani ba indon barbor jingko jingkya Miduaru namta i Elfidora Mary Shooting but i Piba Rickman Mary Shooting ba inla ban don barbor hajanu blay ba inle ikakamu blay Kerman kopara tungin wanram ya baro kini kijing dua ya kemat tuai jisu namar ngingait ba tang tuai jisu marway ubala bad ayangi ya ke kebangipan mangingait kemru tuai jisu ulatip haswa banginapan swa bangin pan ya ke kijing kam jengi tungin dem krup akmajungu manpan bad manaingu ya u ya ke kijinga bula ayangi
Jesus Tom Salve, Tu Yarabian, Panpuram Yakamedba, Kasnam Zole, Napaning Yobraban, Yakashogzo Kazing Sasta, Miubaim Barabas in Serjunom Lajuno. Amen. Akan membuat last part of prayer. Last part of prayer. Kasnihan Dono, Nam Jing Shai